Yes, reka twongere tubahereze ikaze mwebwe mukomeje kugenda mukurikira neza cyane izi gahunda za Team PK TV. Niba rero ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri Team PK TV ukaba utarafyonda sabone, ubu ngubu nicyo gihe cyiza cyane kugira ngo ukande subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya kugeraho neza cyane gatanu kuri akagenzi kako. None hariro nyemerera turebere hamwe iyi nkuru itari nziza, na amakuru yakababaro kuri uyu mudamu muri kubona kuri screen zanyu. Nta wundi rero akaba yitwa Mutesi Scovia. Ni inkuru rero yakababaro mu by'ukuri ije kuba yatugeraho mu kanya gatoya cyane gashize. Ushobora kuba wakibuza se ni inkuru imeze gute iri kuvugwa kuri uyu umudamu Mutesi Scovia. Nta yindi rero nuko uyu mudamu aje kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba atawe muri yombi mu buryo butunguranye. Iyi rero akaba ari inkuru ije kuba yababaza abaturarwanda abatari bakeya mu by'ukuri. Ushobora kuba wakibuza se ni gute atawe muri yombi, ibigenze bite? Byose rero ndahangaha kuri Team PK TV kugira ngo nkomeze kugenda mbikugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako uko iyi nkuru uko yakabaye yose, kugira ngo rero ukomeze kugenda umenya iyi operation yose yo kumuta muri yombi uko byaje kuba byagenda. Dore ko rero aje no kuba yazira amakosa atatu yaje kuba yakora ubwo yarari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makosa rero yaje gukora akaba ariyo aje kuba yatuma ahita atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Iyi rero akaba ari inkuru ije kubabaza abaturarwanda batari bake, ariko cyane cyane abakunzi be bababaye cyane mu buryo budasanzwe bakimara kumva iyi nkuru yakababaro ije kuba yaba kuri uyu umudamu Scovia Mutesi, umunyamakuru w'igitangazamakuru cyitwa Mama w'urwa Gasabo TV. Ariko kandi uyu mugore akaba atawe muri yombi nyuma yaho yari amaze iminsi ahereza abanyarwanda benshi amakuru yo kuri tele uko urugamba rwari rwifashe hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero yari amaze iminsi atanga amavideo yo ku rugamba, aho rero abantu benshi bagiye mu by'ukuri, aho abantu benshi bagiye bavuga bati Scovia uri umukozi, Scovia ntusanzwe, Scovia ntutinya amasasu. Mbega nyine uyu mugore baza kuba bamugira intware, aho rero yagiye agaragara amasasu ari kumuca ku gutwi ariko ntatinye akanga agakora akazi ke neza mu by'ukuri. Akaba rero yari amaze iminsi itari mikeya hariya ku butaka bw'u Rwanda ku mupaka uhana urubibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu, ariko na nyuma akaba yaraje kwambuka imbibi ajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutara amakuru. Dore ko rero yaje no kuba yatembereza aba followers yo cyangwa se abamukurikira ku rubuga rwa YouTube, baza kuba yabatembereza umujyi wa Goma ukuntu waje kuba washegeshwa n'intambara. Mu by'ukuri uyu mugore rero akaba ari byo yaramazemo iminsi, bwo rero yarari hariya kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yaraje kuhakorera amakosa, ari nabyo byatumye ahita atabwa muri yombi akigera mu Rwanda. Ashobora kuba yakoze se ni ayahe makosa yakoreye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugore rero amakuru amaze kudugeraho mu kanya gatoya cyane gashize, ahagana mu masaha ya saa mbiri, ni mu kanya gatoya cyane gashize mu masaha ya saa mbiri. Ana amakuru rero avuga yuko uyu mugore aje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kubera amakosa yakoreye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikosa rya mbere rero nta rindi nuko uyu umugore yaje kuba yatangaza amavideo atemewe gutangazwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi rero uyu mugore akaba yaratangaje, akaba yarashyize ku muyoboro we wa YouTube amashusho arimo imbunda ndetse
n'amabombe, ndetse kandi akaba yaranashyize no ku mbuga nkoranyambaga ze amavideo yumvikanamo amasasu. Mu iperereza rero ryaje kuba ryakorwa rikaba ryaragaragaje yuko aya mavideo yose hari abanyarwanda yahungabanyije, bitewe nuko abanyarwanda nta ntambara nyine bazi, baratese nta ntambara bazi, bibera mu mudendezo. Bitewe niyo mpamvu rero aya mavideo hari abantu yaje kuba yahungabanya. Aya mavideo rero akaba habanye nyine n'umurongo ngenderwaho igihugu cy'u Rwanda kigenderaho, akaba ariyo mpamvu iyo ngiyo rero akaba ari impamvu ya mbere itumye aza kuba yatabwa muri yombi, nuko nyine hari abaturage b'u Rwanda yaje kuba yahungabanya. Indi mpamvu rero nuko yaje kuba yakinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo adafite laissez-passer iri ku gihe. No kuvuga ngo rero iyo baguhereje laissez-passer ibifite igihe izamara, no kuvuga rero uyu munyamakuru we yitwaje izina afite maze yinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afite laissez-passer yarangije igihe yataye manda. Laissez-passer rero ikaba yararangiranye no mwaka wa 2024, ariko uyu nguyu we akaba yarinjiye afite iyo laissez-passer yarangiranye no mwaka wa 2024. Ni mu gihe rero mu iperereza nyine ryo rigaragaza yuko ari nkaho wakoresheje inyandiko mpimbano. Irindi kosa rero rije kuba rituma atabwa muri yombi ni ugutanga sheke itazigamiye, dore ko rero uyu munyamakuru ngira ngo murabizi yuko yatangiye televiziyo ye nshyashya. Iyi televiziyo ye nshyashya rero ikaba yaratangiranye n'uyu mwaka wa 2025. ubwo rero yarari kuyitangiza akaba hari sheke igeze gusinyira abakozi be kugira ngo abajye kureba amafaranga kuri banki, ariko bagezeyo basanga yibeshye. Iyo sheke yasinye kuri iyo konti nta mafaranga ariho. Nibwo rero babazaga abakozi ahantu bakuye iyo sheke, baza kubabwira yuko ari nyirabuja uyibahaye. Ubwo rero nabo niko guhita bajya guhita bohereza batayo y'abapolisi yo kugira ngo bamufate. Bagiye kumufata rero basanga ntawe uhari, basanga yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutahura amakuru. Ubwo ngubwo bahitamo kuba bategereje kugira ngo azabanze aveyo. Kuri uyu munsi rero nibwo yaje kuba yataha avuye muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akimara gutaha rero nibwo hahise hakusanywa ya madosiye yose, ubundi bahita bajya kumuta muri yombi. Akaba azize rero gutangaza amavideo ahahamura abantu, ndetse kandi akazira no kwambukira kuri laissez-passer yarangije manda, ndetse kandi akaba azize no gutanga sheke itazigamiye. Ibyo ngibyo rero akaba ari ibyo byaha bitatu bije kuba bituma ahita atabwa muri yombi. Iyi nkuru rero bake bayumvishije byaje kuba byababaza kubera yuko ni inkuru itari yamenyekana. Usibye ahangaha kuri Team PK TV tubashije kuba twayishyira ku karubanda bwa mbere mu minota ya mbere mu by'ukuri, ariko ni inkuru yababaje abaturarwanda abatari bakeya, bitewe n'ukuntu uyu mugore bamukunda. Afite abakunzi batari bakeya mu by'ukuri, bamwe rero barize, abandi rero barababara, ariko kandi ntiyabuzemo n'abandi bagenda bamwifuriza kuvayo amahoro. Iyi ngiyi rero ni Team PK TV, kanda subscribe twongere kubonana mu kanya no mu yandi makuru araba agezweho. Wamaze gukora nibyo byose, subscribe, akazogera, like, ukibuka no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire, ariko kandi ukibuka no gukanda share kugira ngo amakuru abagezweho nk'aya ngaya azajya abasha kuba yagera ku batura Rwanda boss. Ngiye mwumvaga kuri izi mic za Team PK TV, reka twongere kubonana mu kanya mu makuru arabagezweho. Ciao ciao.